PAODAM mieng tabiribasingbu ahanmaktada binitana taram noksabagaloyana kurumjari. Hojik PAODAM asigi maroyo pau pijari. Pung nipunipan sathagani tauramba banna miyamgi mahusagi punsida sauna akaiba pikre. Aigi haiba wakhalon sina mang tharaga thabak tawrakpadagi handaki irang asi tholakibani haina Chief Minister N Birena haikre. Uniting for a Glaucoma-Free World haiba hiramda World Glaucoma Week 2024 pangthokre. Loyana Lok Sabha gi election matam Election Commission of India na hayeng nungthil lauthoklagani. Mapungayo Paulo Birasi. Pambai na lusing ba UNLF ki Chief of Army yauna miyoy ahom NIA na phajin ki babu yaning daba amadi makhoi bu thadokadabani haina pungni phuni pangi Manipur pumba general strike na mahusagi punsida chauna akabe pikre. Ahing nongyai dek sarakhi ba general strike na Imphal gi maru oiriba Kaithal Singh Bank Oil Pump na sing ba yauna thong lonari lanai gari khara chatna banatana inter district Pauna ba passenger puba gari sing amata jena khidre sathari ba jena strike sigi manungda strike chagot ba singna tongan pham singda tholaktuna tayar mai thaba lambi da lakpa gari sing thatpana singba chathaki NIA na phakiba khudakta thado u haiduna lup tarahum doina kauriba pungni phuni pangi Manipur pumbagi general strike ki mami Kaksing district jasu saumata ki haukiba hingno yaidagi kauriba general strike na maram oirga district sta leiriba maruiba Kaithal Singh Palel Kaithal Kaksing Kaithal Hianglam Wabagai Kaithal Langmaidong Kaithal Waikong Kaithal Kaksing Khunau Kaithal amadi Sugnu Kaithal Singh thonglona ki lambi gi mapam kayada miyamna lambi asawok sing tingnaki masina maram oiraga lambi da examination thindau thinjin tawba amadi lanai gari khara natana passenger gari amata jenaki de general strike na maram oiraga bank petrol pump amadi mahiroi kaya su thong lonaki general strike manungda pamdeba thodok sing thoktanaba Kaksing district police na central force sing galoyana mapam kayada deploy tawduna ngak senbagi thabak lakhatki ngasi ayuktagi Nambol Bazar gi tidim lambida phal thaduna lambi thingki arakpa gari sing mamai leiduna halanki adumapu tangai phadaba mahiroi singi exam chatpa ana ayeki mai singi dharma karmaga marilena ba singdi komthoki Federation of Civil Society Folks amadi Folks ka seminariba Loop Singna Government of India ga peace agreement tong riba UNLF Pambai gi Chief of Army Staff amasung cadre anibo National Investigation Agency NIA na phajin ki badu gi mayokta ngasi ahing nongyai dagi kaukiba pungni phuni pang general strike na maram oiraga Jiribam district chasu strike asigi mami chawma taki strike na maram oiraga lambi sorokta gari sing sena khide dukan sing hangna khide lambi sorokta mi kya sana khide Tho'oningdaba thodosing thoktanaba security personnel singna lambida ngakseli strike chagapa singna jiri thong mathakta kasar asaramdagi sanglakpa amadi jiri bamdagi thokigadaba sing thingduna thamki NIA na Pambai na lusing ba UNL ki miyoy Phaki baga marilena sathariba general strike ki manung chananga se Imphal ki manung dalaiba isika dasu maira paibi amadi youth singna NIA gi thawang adu yaning de haiduna lambi da lakpa gari sing thingduna ongjang changsing ki hairiba lambi thingba sida chatra singna exam chatpa deva karma chatpa hospital masong airport chatpa singdi thingki de India government ka peace talk tongna khraba Pambai na lusing ba UNL ki Chief of Army yauna miyoy ahom NIA na phajin kibada Manipur lenga khangde haiba yaroi haina maya yumpham khuman kanglei apunba 18 phamgi spokesperson Asem Roshan na phongdokre ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba pawgi mifama da wafama si phongdoladuna Roshan na hai khutta khulai paiduna bisam miyam hatpada senariba phatraba kuki narco terrorist singbu India lenga na karishu tawba ngamdana leiri aduga India lenga ka peace talk tawkraba
पाम्बैना लुचिंगबा UNL की थौमी सिंगबुना फाजिन पुनसिना थंबा हाइबसी मियांबु ngak सेंदुना लेरिबा सिंगबु बलीगी हामेंग ओहेनबनी मणिपुर मियांगी अनिंगबा पाम्बगी मतुंगिना इंडिया लेंगा का पीस टॉक तौनखिबगी वाहनथोक लेहंदबा इंडिया गवर्नमेंट की थौंग असि लेबाक मियांबु इकाइबा पीबनी हाइना लौदबा ngamde चथरगलिबा थौंग असिना इंडिया गवर्नमेंट मणिपुर की तंगदु लेताबा पुरकनबगी थौंग चाउना हांगली हाइरिबासी पुक्सेल सेंगदबनी थौंग असना मियांग यापामबगी मतुंगिना पीस लाकनबगी वारी सानबा सेम साधना लेरिबा कांगबु सिंगी पुकनिंग हंथहले मसी मणिपुर लेंगा नसु तराइना लोफम थोकते फाजिन ख्रबा मियोय अहुम असि पुंग कुनमरी की मनुंगदा कंडीशन अमते यावदना थादोरकदबनी थादोरकदबा तारबदी मणिपुरदा लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगी मथक्ता सोशल बॉयकॉट तौबगा लोयना खोंजंग कया संगसिलगनी हाइकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु होय मसा मसा की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी खेनबा सिंगु लोइनमक थादोकनरगा हाइबा तवैबा एटेक असे एखोय अपुनबदा तोरपनमेन लौरगा सेंट्रल गवर्नमेंट जौमनबगी सांगसे मसी मणिपुरदा लेरो पॉलिटिकल पार्टी खुदिमंगना मसी की थोमासी उथुफम थुई करिगुमा मखोयनसु हाइबा पिबम मसी उथोरक्तबा तारगदी मणिपुरदा लेरो पॉलिटिकल पार्टी सिंगसु कोई सोशल बॉयकॉट तौरपगी खोंजन को कोई लापे हाइबसी कोई सिंगो तुमसे लमदम असिदा ngasiदगी हौदुना लुप तराहुमदोइना पुंगनि फुनि पांगे बन कौखिबा लेरबसु बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना लौबा ISSLC एग्जामिनेशन ngasiदगी माइ पाकना पांथोक्रे पुना महिरोइ लिसिंग कुंत्रा तरेत चात्र तरा मंगाना एग्जामिनेशन सेंटर साम यांखै मरीदा अपन बलैतना इंगना सिगना महिरोइ सिंगना एग्जाम थाकी एग्जाम थाबा लाकपा महिरोइ सिंगबु संगदुना लेरंबा गार्जियन अमना फोंदोरकपदा लमदम अस थोलिबे इरांगसना मचा मसु सिंगी तुंगी पुंसी करी ओइगदगे हाइबा तंबंग अमदना लेरिबा सेरक असिदा बन कौदुना महिरोइ सिंग अमदी ममा मपा सिंगदा हेना पुनिंगदा मिपाइबा कया पीरिबा सि तौबिगनु तुंगी मिरोल सिंगी खंदुना एग्जाम मनुंगदा एजुटेशनल सिंगबा तौदना बामदी लेंगाना थोलिबे इरांग असि अथुबा मतमदा वरोइ चिनमा पुरक्तुना तुंगी मिरोल सिंगी पुंसी कन्नबा होनबियु हाइनसु फोंदोखि तौनिंगदेबा मोइ पेखाथारि मनुंगसिदन अदुम मंगाय अदु सरकार ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना लौबा क्लास 10 के हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024 के एग्जाम कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट सु पांथोपा होख्रे एग्जाम से डिस्ट्रिक्ट से होइना कक्सिंग हाई सेकेंडरी स्कूल मार्टिन ग्रामर स्कूल कक्सिंग यूरेका हाई स्कूल थौनाउजम वोबगाई हाई सेकेंडरी स्कूल कक्सिंग खुनाउ हाई स्कूल अमदी लांगमैदोंग हाई सेकेंडरी स्कूल दा हांगबा सेंटर तरुकता चथखिबनी ngasiदagi hawduna April 9 फाव चथरिबे एग्जाम असिदा डिस्ट्रिक्ट असिगी ओइना नुपा महिरोइ चनिपा मौद्रा निपान अमदी नुपी महिरोइ चमापन निफु तरेत पुना लिसिंग अमा चनिपा निफु तरेत न सरुक यारी अयुक पुंग मापन दगी नुमि युंगबा पुंग 32 फाव चथखिबे एग्जामिनेशन असिगी दमाक ममा मपा ओइबसिंगना मचा सिंगु पुंग मापन gi mamangda एग्जाम सेंटर सिंगना थिनरखि एग्जाम सेंटर मनुंगदा एग्जाम असिबु कांगलोन चुमना पांथोकनबा ओजा सिंगना अंगंबा थाकता होनबगी मथक्ता बोसेम गी फ्लाइंग स्क्वाड टीम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में ZEO की टीम सिंग चतुना यंगसिनखी मसिना मरम ओइरगा ngasi साइंस थोकप नुमि असिगी ओइना डिस्ट्रिक्ट असिगी एग्जाम सेंटर तरुक मक्ता पामदबा थौदो अमता थोखिदे अमरोमदा एग्जाम सेंटर सिंगदा पामदबा थौदो सिंग थोकतनबा कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस के माइकैदगिसु अकनबा सेक्शन थोरांग सिंग लोखतनखी सही से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन मणिपुर की ओइना एग्जाम सेंटर साम यांखै मरीदा ngasiदगी पांथोपा होख्रे मसिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की ओइना एग्जाम सेंटर 15 दा महिरोइ सिंगना एग्जाम थाख्रे सेंटर 15 असिगी ओइना पुना महिरोइ लिसिंग अहम चनिपा हुमपुमापन लेबगी मनुंगदा महिरोइ लिसिंग अहम चनिपा यांखै मंगा ने एग्जाम थाखी महिरोइ 13 ने एब्सेंट होइखी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर दा लेरिबा एग्जाम सेंटर नंबर 79 ओइरिबा बिष्णुपुर हायर सेकेंडरी स्कूल दा महिरोइ 463 परीक्षा थारी AOC अमा SI मरी इन्विजिलेटर तरामापन ख्वाइराकपम जीवन सुपरवाइजिंग ऑफिसर अमदे स्कूल असिगे प्रिंसिपल ख्वाइराकपम श्याम कुमार ओसी ओइना मथौ तौरी स्कूल असिदा महिरोइ नुपा मसिंग चनी तरामापन अदुगा नुपी मसिंग नसाम यांखै तरेत पुना महिरोइ 463 ना परीक्षा थारी अदुगा नंबोल हायर सेकेंडरी स्कूल दना महिरोइ चनी निफुमाथोई उलौ गवर्नमेंट हाई स्कूल दना महिरोइ चनी 93 नारी कल्याण विद्यालय नंबोल दा महिरोइ चनी 58
Oinam Government High School da Mahiroi Chahum Pumathoi, Bisnupur Public School da Sani Marphum Doi, Ningthokong High Secondary School da Sani Kudmanga, Anita Standard High School Kokta da Sam Kuntramapan, Loya Lam Kunau Public School Moirang Kunau da Mahiroi Chahum Sunamapan, Thanga Higher Secondary School da Sam Humda Taret, Moirang Multipurpose Higher Secondary School da Samri Kudmanga, Moirang High School da Cham Marphuni Thoi, Kumbi High School da Sohum Subna Nipan, BK Golden Academy Kumbi da Cham Yankai Humdoi, Amadi, Wangu Higher Secondary School da Mahiroi, Cham Marphuna Parikha Thari. Metric Parikha Thaba Hoba Siga Marilena, Bisnupur High Secondary School ke Principal Khwarakpam Siang Kumar na phongdorakpada, ngasi Manipur gi ching amadi tamgi mafam singda exam thariba Mahiroi kudimakta yakmangol pikhi. Irang kaya lejaba taragasu handaki parikha asigi top pa guna mana grading system chatnaragani haina education minister na laktok pikiba mayam khangminare grading system chatnarakpana maram oiraga tuition gi culture asi khara hantharaklani khali exam ingna singa thari school asigi absent hoiba Mahiroi yaude ngasidagi horaga April tang nipan phawba chathagadaba parikha asida Manipurda laibiriba CSO sing students organization khudimangna cooperation PBU parikha asi soyangam yauduna ingna singa thaba oyan binaba appeal tawrakli. Nasidagi Hona Board of Secondary Education Manipur Bosem Naloba Class 10 Examination Jiribam District Oina Jiribam High Secondary School Soro Atingbi High School Amadi Boro Bekra High Secondary School Center Ohumda Mahiroi Chatuk Tramathoi exam thari Jiribam High Secondary School da Mahiroi Chani Kuntramathoi Boro Bekra High Secondary School da Mahiroi Chamni Phumathoi Soro Atingbi High School da Mahiroi Chani Kuntrani Pan exam thaki ngasi pangtholiba exam gi matangda Desam District Council Jiribam gi President L Bilas Maitain haikibada ngasidagi hauna class 10 da exam thariba Mahiroi punamagna yaifaba madi mai pakpa oyu haina yaifa pauzal pijari haiki loyana exam gi dama mathau toriba official singda ayat apan pibiganu amasung exam asi unfair means sidadana phajana exam thansi haina phongdoki toriba sida maruena Mahiroi sing amadi exam center sing da duty tariba oja sing amadi staff sing na chathok chasin tawbada masida khaitang freely movement tawbagi appeal adusu ai tawjaningi ai side tagi makha tanso exam center khuding makta thabiriba oja sing nasu unfair means tawdana ba amadi tanglam adu chumna pangthok na bai damakta su mapun phaba exam center amamsu OMBU haibagi appeal adu Desam District Council Jiribam gi makai dagi thamjari Manipur ki tongan ba civil society organization sing amadi Mahiroi loop sing punsinduna apun ba loop tarahum doina Mars tarahum doida Government of India ga peace agreement tonari ba yawlo UNLF MPA Pambai group ki Chief of Army Staff TIS Sidaba Mapu Elias Toiba Yauna losing ba humbo NIA na Pazin Kibagi Mayota Yaning Daba Punotuna Pungni Puni Pani Kokiba General Strike Pungkun Marida Tensin Cray Hose Zathariba Class 10 Amadi Class 12 examination sing asigi yenglaga amasong Laibaki Oiriba Awaba Pibam sing Matanga Kupna Kanaraba Matungda General Strike Pungkun Marida Tensile Haina Miyangi Mapamda Pox Yauna Tongan Malup Sing Manipur Women's Federation Indigenous Peoples Organization Manipur Universal Mothers Organization Manipur Kaitel Nupi Maro Maitai Pangal Welfare Organization Maitai Pangal Council Manipur Yalomi Kanbalo World Maitai Organization Amadi Anoba Semitlong Ilusing Basina Kuyak Piduna Tadorokpa Gerald Amana Hairi Seros na Makatari Badi General Strayasi Handok Krabasu Hayeng Mas Tara Taruk Asidagi Horaga Lebak Miyam na Mapang Kudimakta Makata na Ayuk Nungtungi Matamda Wakan Mi Pampamba Mas Rally Chatpagaloyana Numidangi Matamdana Mayragi Rally Chatuna Pazin Kiba Manipur Miyang Luchingba Humbo Condition Amata Yaudana Tadorok Naba Government of India Amasong Government of Manipur Mapamda akan ba pressure pibinaba democratic oiba khongjang sangsin binaba appeal tawrakli gi haiba wakhalon haibasina mang tharaga thabak tawrakpadagi handaki irang asi tholakibani gi haiba wakhalon asi thadok naraga
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯝꯗꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯥꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯦꯌꯣ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯇ ꯅꯧꯅ ꯁꯥꯕ ꯃꯤꯅꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟड ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁ ꯀꯣꯟꯊꯧꯖꯝ ꯄꯥꯋꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯍꯩꯈꯥꯝ ꯗꯤꯡꯒꯣ ꯑꯃꯗꯤ MLAꯁꯤꯡꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯇꯝꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯈꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯐꯤꯔꯦꯞꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯄꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯁꯦꯝꯒꯠ ꯁꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯁꯥꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯑꯃꯒꯤꯗꯃꯛ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯃ ꯐꯝꯂꯒ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯆꯔꯥ ꯑꯃ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯆꯥꯅꯕ ꯆꯦꯡ ꯋꯥꯅꯅꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯨꯅ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯆꯥꯛ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯁꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯕꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯀꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯀꯌా ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤఎꯝ ꯃꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯁꯥꯟꯅ ꯈꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ इवन हॉकी की एकेडमी रोड तो हो गया नहीं हजिकी गर्ल्स बॉयज घर की हॉस्टल से मैं थमगा अदे फील्ड जिम जो लेगा आधा प्रैक्टिस ग्राउंड जो लेगा ताऊं बनी ना मधु में याने न खले हॉस्टल दो मतलब दी एकेडमी को तो नो किसी हॉकी की से मशीन होने बिरो मफम जो प्लेयर में हमसे लेगा मफम जो सारे जगह जो न चावल ले हाइबी रमी न को मशीन में ताऊं से तो का तई से तब ना आई कोई ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहने तानारगा आई थबक ओइना पाखन होनजरके खेलो इंडिया स्कीम की मखादा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की वांगोई सब डिवीजन की चार्जिंग द सेम्बा RCC गैलरी याव फुटबॉल फिल्म चीफ मिनिस्टर एन बीरेन संगाख्रे फुटबॉल फिल्म से सेंगो सागपदा लुपा करोड़ 2,9,000 चंखी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स सिंधुना पांथोकिबा चीफ मिनिस्टर एन बीरेन फुटबॉल फिल्म असिदा VIP गैलरी अमसु सानब लेंगासना होनरगनी हाइना थाजब पीखी मांगना मखा ताकिबदा स्टेसी तोंगान तोंगान तांका कयादा चैलेंज कया मायोक नदुना लागली अदुबु मियाम पुना होनमिनदुना मदुगी वारोइशन मतंगी मतुंगिना पुरखी हाइना फोंदोखी हैंडबॉल की प्लेयर सिंग लई है यादो रगदी हैंडबॉल की वेना मा सोमना कोई के एस्ट्रो ट्रक की जेइन कोइना विश्वजित की ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजित की संगार हॉकी की एस्ट्रो ट्रक की फुल ग्राउंड ने अदो सिदा फुटबॉल गेम सिदा ले रमिना हमना वॉली हुजिकी हैंडबॉल की दुगा थमगदी आदा पुखरी चौबम सु लई रे कॉम्प्लेक्स में दो होय बे वाटर की रिलेटेड होय सु तो गया मणिपुर स्टेट ना अहान बोइना सानरोय सिंग याइफनबा पाइखलिबा स्पोर्ट्स पर्सन लाइवलीहुड गारंटी स्कीम इंडिया के टॉप स्टेट सिंग द लेते हाइना चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना फोंदोक्रे वाफम असिंग असि थासी 19 दगी हौदुना कुलुमदोय फावबा नागालैंड द पांथोकदोरिबा थर्ड नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 दा मणिपुर की महु सिंधुना सरुक यारुगदबा सानरोय सिंग अमदी कोच सिंह पुनिंग थौगतपगा लोयना याइफा पाउजल पिबगी थोरा अमा चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट ता पांथोकिबा दुगा मरी लेना फोंदोखिबनी थोराम अदुदा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन माइनर इरिगेशन मिनिस्टर अवांगबो न्यूमाई वांखै एसीगी MLA थांजम अरुण कुमार लमलाई एसीगी MLA खोंबाताबो इबोम जामदी पाचोय एसीगी MLA सापम कुंजकी शोरसु सरुक याखी थोराम अदुगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई इंडिया की मनुंगदा छाना खोनाबदा मणिपुरना अचौबा थौदांग कया लौदुना लाक्लिबा असिना मणिपुर स्पोर्ट्स की पावर हाउस ने हाइना खंगनरिबनी सानरोइसिंगना साना खोनाबा मतमदा थक्सी खासी नाइना सानरबदी सोइदना माइ पाकनी स्टेट लेरिबा नहारोल सिंहबो मसा मऊ फना थमनबा होनबदा वन विलेज वन प्लेग्राउंड की स्कीम पाइखतुना लागली लोयना नेशनल अमदी इंटरनेशनल की थाकता मेडल लौबा ngamहौद्रबा
ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯐꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯣꯊꯥꯔꯛꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ Sports person guarantee livelihood guarantee scheme mana aina hada launch to to aina sanaru basigi na san revenue or sanaru ba goal from the bakangu or champion of the bakangu bottom ni aina aina wakhara na right law sports guarantee livelihood ki to break karna pina no scheme scheme to shukuma ma yam se to nahi no sami Liberty Theatre Kaksingi Anova Production in the Rhythm of Corona Hayeng Mask ki tang tara taruki dungthil pung ahum tabada Library Information Center Kaksingi Auditorium da Premier Show utkani haina matam leplamba adu Mas tha sigi tang tara nipan ningthokaba numi ki dungthil pung ahum tabada oina Premier Show utpagi thoramadu pangthokjaragani haina invitation phangbikraba singi maphamda ningsingjari haina theater asigi serol amana hairi United Veterans Football Association Manipurna Sinduna Sayasigi April Amadagi Hauduna Chathagadaba 5th Sangai Trophy Veterans Football Championship 2024 da Saruk Yarugadaba Kaksingi veteran player amadi official singi uniform ngasi yenthokre uniform yenthopagi thoramadu Kaksing Veterans Football Association Sinuna Kaksing Angan Singh da pangthokibani thoramadu da Jiban Hospital gi MD Y Ashok Kumar Kaksing Veteran Football Association advisor soiriba social worker Nauren COVID amadi DSA Kaksing President KSS Ibobina Singba Maruiba Mioi Kana Sarugyaki Taramadu da Sarugyaki Basingna Sanaroi Madi official Singda Pangthokadariba Championship Asibo District Asigi Sanaroi Singna Mapu Oinaba Yaipa Paujal Pinaki Amadi Kaksingi Liraba DSA gi ground asibu Matanga Chunaba Mongda Senganaba Puna Honaminasi Haiba Wapam Singsu Makatana Phongdoknaki Manipur State Power Distribution Company Limited na Mailana Sinaba Singata Sathariba Drive ki manung channa Haukiba Mas ki tang tara mathoi dagi ngasi tang tara manga phawada punna mioi tara mathoi phagat kre phagalaba mioi singadu Kongba subdivision area dagi ama Singjamai subdivision dagi ama Nambol subdivision dagi ama Bisnupur subdivision dagi ani Kangpokpi subdivision amadi Churachandpur division dagi ahum ahumni Mailana Sinabagi Drive makhatana chathakigani hairi Impal West District ki Lamsang isigi manung chanba Pasoi Police Station konba Sangai Theldagi Sangsilaga leiba Tyrant Pokpi amadi Olympic Park ki mafam singda kulai paiba kuki militant singna bom amadi nongma yauna kanma mawongda landara kre hairi Thodo adunga sinongalamdai pung ahumlom tarakpada kuki militant singna search light hana kaplaklaba matungda bom amadi nongma yauna kanma mawongda landara khibani hairi mafam aduda Olympic Park sangduna leiba Central Security Force amadi Longa Koireng de Leba Central Force Singa combine tawduna khut handuna kanma mawongda ayuk pung manga taramdai phawba kapnaki adubu thawdo aduda misi mina asopan yawbagi paudi na kala animata thokiba leite loinana mafam adugi manak nakna leiba maitai khun singi mioi sing mafam adu thadokduna saphagada mafam sing yengduna leinaki hairi Directorate of Health Services Government of Manipur ki makhada lairiba the GNM Training School Thaubalda tamliba GNM 3rd year batch 2023-24 gi lamp lighting and oath taking ceremony gi thorong asi District Hospital Thaubalda lairiba GNM Training School asigi ground da pangthokre Thoramadu da Additional Director Health Dr. N. Hemant Kumar, Chief Medical Officer Thobal Dr. Y. Nokul, Deputy Director Nursing T.I. Sunita Devi, Manipur Nursing Council Registrar A. Jamuna Devi Amadi, GNM Training School Thobal Principal N. Mem Chowbi Devi na DICE members in Oina Sarugyaki. Thaurangi Sarama Oina, Founder of Modern Nursing, Florence Nightingale Yamapamda, Uriba nursing na
Candle lighting tawbag loyana nursing ki profession si isana yazare haina ot taking su puna lominaki atoi ba mitung warol piraduna additional director health Dr. N Hemant Kumar na hai health sector da ahan ba miyeng thamduna India si laliba sahi lisingani ni putere PAODAM developed country ama oina pandam lairi Dr. Singamadi equipment technology sing khak pharaga health sector si phagat pa yaroi masida nursing profession da lairi ba singidamaksu asoba thodang ama lairi maramasna professor sida sanglaba nursing na pungning haksang yauna thabak tawbiyu haina appeal tawki World Glaucoma Week 2024 ngasi Uniting for a Glaucoma Free World haiba hiramda State Ophthalmic Cell Lamphelda National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NPCB and VI National Health Mission Manipur amadi Director of Health Services Manipur na sinuna pangthokre tharamaduda Director of Health Services Manipur gi Director Dr. Oinam Sanahanbi NPCB and VI gi State Nodal Officer Dr. Bikram Singha Khosna amadi Manipuri film actor Boni Gurumayumna Mathangsina Chief Guest President Amadi Guest of Honor Oina Sargaki Tharamaduga Marilena Director of Health Services Manipur Director Dr. Oinam Sanahanbi na pangdorakpada glaucoma hairib laina asi mittangang ba laina makalamani malengo ina sakulang liba lebak singda ahum suba nagan ba laina makalama oiri laina asna nare haiba mioi kaya ikhang khangnade maramdi laina asigi oiba chauba symptom laite laina astagi ngathona ba honabada mipung khudimangna chang naina mit yengthokpa mathau tai maramaduna aikoina laina astagi section ho daba tarabadi tungda mit udabagi khudong chadaba du mayok naba yai haina su phongdoki apoi tapi gre ke nona su mamang da previous kala si manam do yam da tapi gre apoi ke hadare glaucoma hari si sagi manungi intra tension hanga pa tension pressure hai bane pressure se apoi loin khangla re apoi mioi ba ha se apoi gi sari ba saru se 70% dia apoi ke noni isin na song lai bani la magi manungi pressure blood pressure adu da high bus maina hengalakna na bagi India government ka peace talk taunari ba UNLF Pambagi Chief of Army Staff yauna mioi ahombu National Investigation Agency NIA na phajin khibagi mayokta Federation of Civil Society Folks yauna lup tarahum doina Manipur pumbagi oina pungni phuni pangi general strike asida ngasidagi hona Board of Secondary Education Manipur na loba class 10 gi exam da thagdaba mahiroi singda Arambai Tengol Jiribam Unit 41 na exam center singda chathojasin gi khudong chaba leitaba mahiroi sing mateng pangkhre Jiribam High Secondary School amadi Sorohating Be High School gi exam center singda mahiroi sing Arambai gi thomi singna gari na thindo thinjin tawki general strike na maram oiraga gari phangdabagi awaba mayok na kiba mahiroi singda mateng pangbi khibagi damak mahiroi singi imung manungna Arambai Tengol Jiribam Unit 41 bo tawbimon khangba amadi thagatpa phongdorakli Manipur dagi mioi tara tarukka loyana numi humni chupa Thagadoba Rashtriya Swayamsevak Sangha RSS ki Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha ngasidagi Nagpur gi Resimbagda leiba Srimati Bhavan da hokre Bharat ki tongan mafamdagi lakpa RSS amadi RSS ka puna jaminaba lup singi mihut lising ama changwa kunmapan na saruk yariba Sabha ABPS asida RSS ki mathang tam sahi ahungi Sarkariwa General Secretary Amadi Ketra John Taramathogi Sangsalak President Mikhalsu Pangthokani Ningsing Bayai Handak Pangtholiba ABPS asi 2021 da Corona Gilaisa Lakpadagi Pambaya Dabadagi Sahi Taruki Matungda Pambani Hanadagi Sanarakpa Matungina Ahan Basahi South India da Anishuba Sahi Northern India da Aduga Ahumsaba Sahi da Nagpur da Pamduna Lakli Adubo Hauki Basahi Lisingani Kunmathoida Corona Gitam Tiraba Laisana Maram Oiduna Nagpur da Pangthok Pangam Kidabani Sabha Singasi Hodopaki Tharong Sarama Oina Mamangi Sahi da Laikidraba Sagnai Raba Sangnai Rabi Muni Shanta Pracharak Nasing Bamyoy Humputareki Mapamda Sardanjali Katki Makoi Manungda Hana Manipur Assam Tripura Nagaland gi Governor Ramba PB Azariya Ustad Rashid Khan famous Indian classical musician and singer and Sankaraya Tamil Nadu founder members of CPIM na singbasu yauri
Handaki sabha asida maruaina RSS linkalakpa sahi chama surakpada samaskidamak tawgadaba thabak thoram sing amadi organization gi oiba atai maruiba thabak thoram singi poram pomit yatkani panba yabadi hauzik phawada Bharat Pumbagi oina RSS ki sahi asida sakha lisingani chamapan marputare nungtigi pung amagi punba sakha masing lising mari samri humputaruk hapta amada amuk punba saptahik milan chanipan nipu tha amada amuk punba sangha mandali masing sam yankhaima hengal hanba ngongki Election Commission of India ECI na Lok Sabha Mikhal gi matam hayang thangjagi nungthil pung ahumda lauthokani haikre numit lauthokpada model code of conduct su kudakta gi chatnaba hauragani haiki ministers amadi atai authorities singna financial grant amasung making promises piba yararoi Mikhal gi numit lauthokrabadi project sing paikhatnaba urep uyung tambagi thabak tobusu yadre lambi semlagani ising mai phajna phanglagani haibana sing bagi government lauthokpa amadi promise tawba model code of conduct na madu pumba yararoi maramdi maduna bota simbu ruling party singidama influence pigani hairi government transport official aircraft vehicle machinery na singba ruling party ge interest ta sijinaba yararoi lampak ta miyang meeting toba madi helipad sing sinabada party punamakta ayaba pigani ruling party singa natraga makhoi gi MLA singna rest house dak banglo natraga government accommodation singbo makhoi dana sijinaba yaroi hairiba mafam singa du bot khomnabagi damak sinaraba su yaroi pause singda media singda sel piduna party gi damakta advertisement toba yararoi official mass media singbo bot khombada sinaba yade hairi party punamagna model code of conduct phajana ngakna sakadabani haina ya phongdokli Combaitorda kilometer mari sangba road trauma unaba Prime Minister Narendra Modi da ayaba pinaba Madras High Court na Tamil Nadu Police da order tawkre law and order gi yengduna road show pangthokpada ngasi ayuktadi permission pikidre road show do ningthokabada pangthokadabani court aduna makhatana haikibada Prime Minister bu Special Protection Group SPG na ngak sengadabina road show utpada law and order da songningai oide 2024 gi Lok Sabha Mikhal gi mangoyana Southern State singda PM Modi mega road show paikhanaba tharang toribani Lok Sabha Mikhal gi tarik thangjagi nungthil pung ahumda lauthokani hairi handaki Mikhal asida sit chomra phangnaba pandam thamliba PM Modi na Tamil Nadu da mangarak suboina lakadoribani Tamil Nadu da BJP kan bangamdri haukiba Mikhal da vote ki sada ahum yona BJP na phangkhide ruling DMK amadi India Alliance ki power Tamil Nadu da di phajana kallibani state gi Lok Sabha seat 38 ni Hozere bada maroya pamukana pijari pung ni phuni pan chathagani toramba banna miyangi mahusa gi punchida chauna akaiba pikre ai gi haiba wakhalon sina mang tharaga thabak torakpadagi handaki irang asi tholakibani haina Chief Minister N Birena haikre Uniting for a Glaucoma Free World haiba hiramda World Glaucoma Week 2024 pangthokre loinana Lok Sabha gi election matam Election Commission of India na hayeng nungthil lautholagani nasigi di paudam pijaba matang asta loisinjare miyeng tabiri basing bamukana kurumjare